kusiaithia, kuvanda, kuketha. Vaita wa muthanga nini mambailu. Kilungu ni uimi wikitumi. Ni kilungu uimi wikitumi. Watinda tamwithikisia nina ukedia na uthocha mthini wa kinungi cha uimi wikitumi muthani wa umuthi. Takithia niwezekana masasu mavika tulika mundani. Tukambia unenya na emi ataalamu. Ziulo tona mwithikisia kutoa isenema ekutedia nima itona ukunenga lato nima mwithikisia utona kwizio kila kiukwati na kuiendesa nambe mekalene yaku ya kila muthana kilungu chuma niwa na kwenda kwa kuninye Jarvis Kimoyo wanzioka. Niwezekana mwithikisia chumwane kingi tunanene ya maundu meo kwenye nema ya mbula nyo na muthani wa umuthi niende tuendeye na mwimi witu ula tunayena kimwithikisia wakati muthani wa wakatano nikena mwithikisia aende na utueleze ndiki ni chaukieto no mbula nyo na mwithikisia wende na kwikwatia masomo eli atatu likana mwithikisia ikuli ya kunoje tindine wakuta yito wa Facebook ulani ADN FM ifenwa sawito vinaito namba yita SMS ni ina ile kenda ile kana ututumie ikuli ya kundine wa namba yita WhatsApp ilani noti monza ina ile ina monza ile dhanatu ina na namba isi mwithikisia namba yito ila utona utokonea simo vani mitamboni za ADN FM kwa kede mwithikisia numuleka nyama sito maku no seo otondo tunai ninaweta kipindi kila kinathalile chuma kibetu kwa masitwa nitawa Charles Mawea numite kauntini ya Masaku sub kauntini ya Masaku kilembetani cha Mwe South Ward na chambe ndiambo kwanzisha na utungi ya Mubea aimimeki bathukanio alama na tonio ndembelea mondane kwa palano bomusi na kingi onalama na tonie kukuna simo kuma isione sieke bathukanio na nditonga Mubea muno nondu akisese kitu cha athiani ni kwithwa kwisilabala mai aimia ni mende nituna theiwe twakomana twayonge wasieke bathukone cia nema na mathi kuendecia nema kumana na uthithio la tuna nina manengie ta mwemi na kila kingi o kila tuna theiwe twanenanecia mayendecia nema yo na ndimende ya nema nzio na nema mbailu ni Mubea chumwane kivitu tunaneni nema ya mbulanyo kwa elese mwemi nema isu ya mbulanyo itono likana ata alafu nongi na ukaima kisio kinini no netwa ise wemiu ndeni wa kisio kinene na sandi nimeno ya mbulanyo kana agroforestry ni nema itono toneka ni mwemi munini na mwemi ula munene mwemi munini no lawe na kasilo kanini na be ulatu kweta mwemi munene otona ithia ena kisio kinene cha nema bala otona eka elajeta wa integration ukethia ni wabulania nema yeke bathokanio na wambo sisia nema elanye mwene ne ikete ba kisio cha kwa no kinini kuundwe saidi ya sindu isio nde nguna sieba mwe lakini be mwemi uloto naetha ena kisio kinene cha monda akeka nema ino ila tweta farm layout ka aka seubia monda wake ukethia be kisio kimwe wa seubia kiuni cha nema ya matunda aka seubia kisio kingi ukethia kiuni cha uwedio wa indo ketha ni lateta fodder trees isu akabanda ketha ni neki akabanda ketha ni matunda akabanda ketha ni miti ya kithekane withie ibindo imwe akatona kuketha ongu akatilomba ukethia no wetethia kwa unima inono itoneke na ndwisa ithia ni wabangiria monda wake nesa ketha no kundu kwa ithia belateta o padokin ukesa ithia no abande neki amino banda neki kundu kukweke bathukanio eoka aye isi ilungu sieke bathukanio cia mondo su wake na ketha ni ndithia ayetha na ibinda ya kwithia ka silo kamwe kauka amina uithio akathi akabingo ya kalakangi na aimina ketha ni isiyo ta othanthatu o 10 o isiyo itatu nekana withie indo ciake imino ya kasiloku kamwe ka ya kangi kaketha nako kana mea uithio kou ucio wayo na indi no ka ukethia ni wabulania sindu cieke bathukanio ta mwemi abulania ketha ni ba matunda ketha ni ba miti matunda meke bathukanio masia ebinda yeke bathukanio ya miaka ya mwaka ketha ni maembe me season yayo ketha ni masungwa me season mayo asuma i season bata mena kiwu asuma i season ketha ni apple si season lakini kwa mwemi wote ulawe na kiwu ni maya matunda nde season nde ebinda fulani kwa uketha ni masungwa maku ukethia ni masiaite ona kubikia mwaka wonde ketha ni kindu ta avocado
nundu asina kiwu isu nibikie kusia ona mwaka wonthe kou ukethia kumana na nema ino mwimi nutona kwitha na ukwati wa kuma mwaka uyambia ketha nebinda ta January ngina ona kubikia December ona wasisia ku wiyone mbiyone situ kana mbingilone situ mwemi nooke akabanda miti ilaje na lato monene kwa indo syake itaita elatuita lokena elatuita kaliandra ukesaithia isuni latita fodder trees no ideololo chembingilone yake ka wiyone wake na akoka akasea asea metino yonde nde mewa kitae ke mewa kaliandra kai mewa lokena nde mewa kou ela woka asea usuni wedi waindo na kwa mundo tola kama ukethia ni wongela yeya nondo sie protein ye olomono ni mawito tameva ala muimi otono komana namo na atona kwika ata mawito asima mokia no mubya kwekulo yu chambe nima ya matukune tini mela tunatoa tuikuna ya kithio ku nino ka nyota mwemi no ni thao na onyivu wa umami siendone imwe na nundu webinda ondo yendete nindu mea mitandao ya kimonde elane o ngagugu internet ngasomo kina ngakwato mani na ende nditungia mubea muno eshirika yeta wa BioVision Africa Trust palametha na maubunde sio meke bathukanio wathiba ya mutandao ni metha ne lameta Infonet o wa Google BioVision Infonet wekwata umani wani ya sindo mbingi seki bathukanio no metha na maofisa meke bathukanio moka kundi na idhangu maandikite yeta wa The Organic Farmer Magazine yuma kila mwai kwa asisia sindu isu sionthe nondo ndina umani wa kila kendo nendo mea na ndikwata kumana kila chailete otaundi tungia mubea ishirika ya BioVision nondo noma nimetha na ebinda ya utrain aimi ukesaidia no metho na workshop seminar ongathinye mwene ta mwemi ngatetheka kumana na maubundi sio alama ekuo makumana nema yake mondi chakeli no woka ukethia yunyeta kwa baani kisio chakwa no kenini no bomusie na no bobe munda kundu isaithia yuta miti yakwa no yende na uthunga ndwithia yuta mboka ilai mwena banda kundi miti mwene yanzisia kusindwa ne chao nundu wa kendo ta onyivu asua elateta sunlight ku usuno no umumwe ka challenge kimwene thitwe nacho na ndwisa ithia yuni nanzisia kuona ne banyibie miti yakwa ne yanie ku no ngina ne ole miti emwe ne kana wisa ithia ni na kwata lato ya miti elamba ndete kila kingitio medudu na mwawau wasisia umundi ando ni maende na kuongeleka yolo ande na kundu kumwe kuna atwa kuitheka kuila tuita natural forest ando ni metamengete miti nikanama kwate kundu kwa ima makatemanga nikanama kwate kundu kwa aka kundu kwa utua na be namu ila inekala ku o medudu onamba ila yoka yembingi ndwesa ithi abandu yuko bikia mundane waku ni yoka ya kwatwa ni metede ba yakithekane lakini nundu wa kiunini naweta ando nimekwenda kundu kwa utua nimokite makatemanga metesu ku medudu ino mowau amwe otamba ikoka kwitika ba umundane ikoka kwitika ba mundane kwakwa kundu saidi ona tusamutu mwenda nona ila nanzisie nema nitwanzisie oka mowau amoma na ndanona oba mundane nemanzisie kuka kundu ithia ni challenge kimwe nilitwe ndikomana nacho na ni challenge kina uito mwingi nundu nuka ukethia ongalama no ito me kuongeleka lakini ndisho kainge nditungea mubea nema ino ya mbulanio yuta ndedia ya mbuku ni ndetheche panene nundu otusamutu na mowau amwe mokite nuka ukethia ni nabuba no sama uma mambuku o nabulania ketha ni lito mwe ndibulania na bombo mwe ndibulania bombone na ndiye kiakiwe yuswa kundu saithia ni na kwata bombo mwe wa ububa ndu saithia mauma wa mambuku ni mandethesha kuolangalama na kuwandawa onetha no ndawa yitu kwita organic biopesticides ndu ithia no naola ngalama esu kila kingi tiongewa ya masoko
wasisia mbuga yitu ni ithitwe ni keithwa itembeanu yuta mbueno twikwetie mbueno ni ithiwe je nini kwa ndu isaithia ni ona mete mingi na nina mete mingi no beo target la ni na yota muimi ndiasia ebinda mbua ino yandwa ningwitha ndona kuta mete kiasi kianona kwa ila mbua yukie yetha ye nini ona kwa ukwati wakwa ni wethi wowe munini nundu onake mwemyo we baote no kwasya ndibanda mote nundu kwembua kwa no ngina tuswanie na kwa niende na kuswania ta mwemi ninzi asiba ila ndona kutetheka kwa ndwithia yuno ngina nithingala menge aketha no kindo ta matangi nundu muti wa mina kuyana no ngina nethe na kite kiwu kianeu cha kungithia kwa isu no nzie mwe kingi no ka ukethia ndi ibinda ndaikwatia kutinda ningithetie pala kungithia nowhere kwa ila kwa uonesa wisaithia pe ibindo ya mwe myeyele ngwitha ndena ngalama ya kungithia kana kuthukuma paumu ndane wio muito wisaithia ota mwemi ona kwa nona atethekane mbua kwa kila ndona uthuthia aimi kuma nona mawomwa paike ndokete mawomo kila kibo no kutumia nzia cia kimunthi ukethia no nesiana na mathina mekuo. Asanti. Kuma masoilo nengove ikia cheni nginya utuko katisi anoane usalucha kutukwa mwithukisya kwa lumile Athiani FM kuma unyai nginya lolotia mthakame ya mwithukisya ni Athiani FM kuma umiloni nginya uthuiloni wa sua mitambo ni Athiani FM na kuma ithio nginya isio cia yulu wasya no umwe Athiani FM kuma matani vailovi nginya mavindu mboni usalukelawa ni ito ya Athiani kuma kiima cha Kilima Mbogo nginya Simbaile Athiani FM no kiima cha kukila kitanya kuma mete muonza Kathiani nginya Miambani Kitui muti ula munene wivuila wa Nyunyi ni Athiani FM na yukuma ngikunga nginya ngakungutie form ni Athiani FM Ondunya itauma semetho ulekelione wa mathae mayo kana mumanyiwe ayasobya kalamu Athiani FM tuithiana tukuwete tuibenasya kana kulela ni muvia nthini wa kuvuia ivuio isiaku uwatia nzia siku kenda kumana kila kikwendeka ni athoi na muno kila kiendeka ni aimi nigenda mothoe maina mabande na mumekwati ukwati ni mama tukone tuendete na ebinda na tani muimi no uko kethia ketha nomba mete pe mete ila andu mekwenda ketha ni taitunda avocado pe avocado yita wa has etomeka kwa export be avocado ingithita wa fuete na uko kethia metino ila twamina kumyongela lato niyoka yasia etumite ebinde kube muno kume ya mwaka wa keli na nusu wa banda ebinda yumete yakuni yanzisya kulaila ila yambe na ne yanzisya kusya kwa kiu ni kindu cha bata cha kusiana na mawumu atuita climate change kila kingi tio mawau tukwithia mokie kwa ila wa ne tamwe minye mwene na myene maya kwa na banda si mete yekevathukanio maliume kevathukanio pe liuka muti moto na itha maybe ni wewe utono kwa twa ni waumuna lakini ila na amia tamwemi no kawithie muti ulonge utana kwatwa no wau utana kwatwa ni mududu ni wasia na ni wethi wana lato ula weane kila kingi wasisia kumana na ubandio wa mete nenu ketengethia kana mawithiluluko maitu ningwitha ni masubite kama withiluluko ani ni masubite nundu miti ila kwa muno ni kwata muthanga na ndwisaithia ila tita soil erosion kana kukua kwa muthanga kwibaulu ndina kuwa na muthanga ni mulumu kila kingi tio kusubia nzuki sito nzuki ni cia bata ila watumia kaila muimi watumia ndawa isi sumu chambe amba kuwa nzuki na nzuki ni tethia cia muno katika etita cross pollination kwa ila na tumia
ome mauma wa mambo kuu ondawa cia kithio itu tonaitha nze obetio na kumana na mubangi ngondu munze o herbs ta rosemary lemongrass nduka ndwithia nzuki isu nacio cie mawithi kululukoni alama ilite na miti yakwa iketha itona kucia undu bailite utomane waku kwa mwimi mwithukisi wa gizegi cha Athena FM utwithukisi muthani wa omundi. Asanti. Kila kivo na ndona kwacia nye mwene ta mwimi ndethekete nina tui kanela twita au tui community ala mokite ba ni masomete niona aimi maumite kundu kwiki bathukanio makoka ba makasoma na kumana na kila masomete ba inonete maithi makekela ita implementation kama keka kwa kila monie ba kwa uchambe ninzie mwe ya kukitana nocha ninzie mwe ya kuongela ukwati ninzia imwe ila uthukuma ba umundane ta mwimi wisaidi ya kiliko chaku ni chaitha kikiani na nduna maswanio maingi alama to naithona mayuko kethio na mwi waku ni wetha wina mathina lakini oila nguthukuma ba nye mwene nuka au kethia kumana na chupe la ita wa therapy nye mwene no na thukuma ni neguo na esa kiliko ikiane wa na ningwitha nisi kana na mina ningukwata mbesa kumana na kila ngwika kila kingitiki tuita climate mitigation wasisia ni kuongelekete miti kaila tuita forest cover na forest cover inoje iketo kwisilana na kumana na miti jena lato kundu thia mwemio ya weba yote kisio kitu miti ni ongelekete kino thithula mwaniu na tuyasia kana twinokwati kumana na kuthosya ngetha yitu na nima yitu na ende itu eto pamwe nundu nitukite tukandisia ila yeta wa village savings and credit account ukethia oithiene niteka savings nitwetha tutoma ukumbani otupesa tunini na tuyanzisha ukobethanio idio ene kwa ene ndwisaidia not a kind of kani muthemba wa table banking lakini mwemi wakoba ba ayo womete ndabanda kwake. Asante sana. Ni muvia. Ni asani mwithikisi ni ikia kana ni watetheka kwanzi mukana ilengi thini wa kilungu kitu cha muthani wa omundi kukonya nima ziambulanyo. Kilungu kimwithikisia chumba na wana kuweta kwa ni Jarvis Kimoyo Wanzioka kingeta kitu kethia na muthani wa wakatano. Kilungu cha uwemi wiki tumi kwisilava mitamboni ya Athiani FM. Athiani FM wasia witu vinya witu.